салом ба ҳама подписчикои канали Мега Бозор. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз қарор дорем молбозори 40 солаги Шанбе бозор. Имрӯз барои шумо нарх-навои гӯспандҳо ва баррачаҳоро навор гирифта ба шумо пешкаш мекунам. Курси имрӯза 1000 рубл 148 сомон баробар аст. Шахсоне ки дар канали мо меҳмон аст, ҳатман обуна шавед, зангулачаи канала пахш кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Видеоро та охир тамошо кунед. Фикратонро дар комментария нависем. Марҳамат, мо ва шумо якҷоя рафтем. Hazır samanı 20 saman girifte. Savda şudast. Guşbandi nas. Nara? Nara. Hoşxor ina. Özünü alın, özünü alın. 500 alın. Özünü alın. Neçə ekan kabul? 1000 so'm dedim sizga, yana arzon qilib beraman. Yana 1000 so'm bu arzon meşuda. Ana menosh? Yana 900 so'm, 800 so'm ana. 800. Inash 900. Bu tomonlari qanday? Bu tomonlarga 1000 so'mdan 900 dan. Yani ayca ama 800 sarmeşuda to 1000 so'm. Ino 1300 1400 so'm buda. Oraya şu 8,5 milyon. Ana soğuluq savdo şuda 650 so'm. 650 savdo şuda. Neçə qıldı bozor? Bozor 650 so'm so'radi. Aynen 1000 so'm mega bozor 650 so'm narx berdi. Egasi bilan. Goler. 650 bozor narx berdi. Men qarang. Ina 1200 so'm mega bozor 900 so'm 1000 so'm narx berdi. 1200 mega. Nara? Nar buda. Ana barachai mayda 500 so'm mega bozor 420 so'm narx berdi. Ana barachai nar 700 so'm girifte. Savdo şuda 700 so'm. Ana barrachai mayda 600 so'm mega. Bozor nechidan narx qilibdi buni? Ana 600 so'm mega bozor 500 so'm narx berdi. Ana 1100 so'm. Şuram özünden bir olib oling. Farq etgan. Farq. Ina 1000 so'm mega barrachao bozor yakcha 920 so'm kardas nadodas. 1000 so'm narxash budas. Hammash qarib yaxshi. Qoldimi? Nimaga? Aynen 350 so'm mega bozor 250 so'm narx berdi. Zo'y mayda. Nima narx qilibdi buni? Bozor har kim qilibdi. Jallovlar 6,5 dan beray deyapti. 6 tasini savdo qilibdi jallovlar. Ina barrachao mayda 750 so'm mega bozor 650 so'm narx berdi. Ina ijada barachai mayda 850 so'm bozor 750 so'm kardas nadoda. Miktarlar fakir chiroyli ko'rinadi. Soğuluq buda 1000 so'm mega bozor 750 so'm narx berdi. Ana 900 so'm mega soğuluq bu arzon meşudas bozor 500 so'm 600 so'm narx berdi. Ana 850 so'm girifte. Savdo şudas barracha 850 so'm. Ina 600 so'm savdo şudas. Erkak. Neçə səfər qaysınız?
Moda bu da. O 850 so'm. Bozor qancha deyapman? o'zi 700 ga. Bozor 700 so'm narx keldi. 850 mega bozor 700 so'm keldi. Ana duta so'liq 1000 so'm mega bozor 700 so'm narx keldi. Ana baracha 700 so'm mega. Baracha inaq nekinami? Baracha inaq. Har dusha 700 so'm mega. Bu arzon meşuda. Ya 1000 so'm mega. Buz 850 so'm nadoda است. Chiqili bozor bu. 11 ya. 1300 so'm mega bozor 1100 so'm narx keldi. Tashog'ini ham oling. Shoxoshagini ajoyib bu. Tashog'ini ham oling. Yaxshi shunday lafza. Ya bu emas. O'zga metashni berasiz. Ana 400 so'm bozor qancha so'm? Bozor 350, 350 so'm bozor narx keldi. Maydata. Bunisi-nechi? 450 so'm bozor qancha? Buni bozor nechi qildi? 350 so'm bozor narx keldi. Mana دو تا yakcha savdo shida است. 2500 so'm. Har dusha yakcha 2500 so'm girifte است. Har dush moda aynı soğuluq ha. Yani har dush soğuluq buda. Lekin farbe 2500 so'm girifte. Na 1500 mega bozor 1000 çanka 1150 so'm kardas. İnam soğuluq ha. Ha soğuluq buda. İnam 1150. Ya 12 ka. Ana inşa 1200 so'm narx kardas. Najada baracho 1000 so'm mega. Mega. Rossiyami Bu arzon meşida. 1000 so'm mega bu arzon meşida. Baracha Qo'chqor 1500 mega bozor 1300 so'm narx kardas. Dumboz. Bozor 12 degan bermadi. Ina 1400 mega bozor 1200 so'm narx kardas nadodas. Duta 1200 bozor narx kardas. Najada 1600 so'm mega seta bozor 1300 so'm narx kardas. Ina bozor 900 so'm narx kardas. Ami barachara 900 so'm narx kardas. Buni ne chiqildi? Buni. Ana inşa 1200 so'm narx kardas bozor. Barachay narx. Bunisi ne chiqildi? Ana inşa 1110 so'm bozor narx kardas. Nechi? Ina jada barasho 1200 so'm mega bozor 1000 so'm narx kardas. 1200 mega 1000 so'm bozor narx kardas. Ina 1450 so'm girifte است. Qo'chqor 1450 so'm girifte است. Ana inşa 1500 so'm girifte است. Inam naz ina dumbosh 1500 girifte است. Buni nechi oldi? 15. Ana inşa 1100 so'm girifte است. Maydasha 1100 so'm girifte است. Hadi yaxshi. Ina duta 1100 so'm girifte است. Barachay na. Hazır sasamoni girifte. Ina bu in barachara girifte hazırsın. 1000 so'm girifte. 2200 so'm mega barachay kalon
گوسفند کلان قوچخور 1900 سوم اینا سودا کرده است. دنباش کلان اینجا دا 1200 1300 سوم بوده است. بچه ها 1200 سوم 1300 سوم. انا قوچخور اخته بوده است 1400 سوم. بازار 1200 سوم نرخ کرده. اینجا دا سودا شده است یک شویه 4 تا اونه. اینا 4 تا سودا شده است 1200 سومی. 1200 سومی سودا شده است 4 تا گوسفند. اینجا سر شده است 1300 سوم. 1300 سر شده است تا 1900 سوم. اون کلانش 1900 سومی گفته است. اینا بارچه و ایناست 1600 سومانی میگن. بازار 1400 1500 سوم نرخ کرده. 1600 میگن. میگلی اینا 1300 سومانی میگه بازار 1000 سومون 50 سومون کرده. 1050 سومون بازار نرخ کرده. 1300 میگه بازار 1050 سوم کرده. قوچخوره؟ قوچخور نر بوده است همش. بارچه کبود 900 سوم. بازار چند کرده اینا؟ اینا 800 سوم بازار نرخ کرده است. 900 میگه بازار 800 کرده است. بازار چند کرد؟ اینا اینشه 1000 سوم میگه 1000 سوم میگه بازار 900 سوم نرخ کرده است. اینجا 1000 سوم میگه بازار 850 900 سوم نرخ کرده است. اینجا گوسفند کلان قوچخور 1850 سوم بازار نرخ کرده است. 2200 سوم میگن. دنداش